Nimbula binaka bale bana sema tiko mai na mbongi binaka ni kua sa uchingona walu e na tini kavana miniti na ngona mai viti veketo e Hawaii sa uchingona tini e na tini kavana miniti na singa wakarawai. Baka binaka sa tukini baka libikim ni na sema tiko mai mbula binaka Keka Robinson binaka bale bana to sema tiko mai Madam Marietta Ringamoto nimbola binaka baka binaka ndio ni sama talmai na nero vitala no ke na nanda ngone leo do wala sere ngone leo do lang sere talanga na nunggu maramanita o netli raikan roka marau ni sile ko na nono ngone ni kuame kero me vitala no maramo so sara da maro taka ni pangalal tikko na sing binaka ni kua me ngole mai me kero me vitala no na buku tuk ngani nona taura siangani tua siangani rua tolu serangana nona tutubi PG Performing Rights Association Awards nononta po nome ipiti na pula na madha rosawati ya me baka ngala kene baka rau na ngol telam dai ni gomen na rongoda mande dono nona sere men tola bati kuna nonta pitala nona sigo binaka ni kuwa ya kwa sengelis chuka mingo me bono levo na rongoda mande na nona sere memba leta na bono toka o ubano levo naka baka levo dan nita kanyo ni natali taka na serangko. Tagi yaliboli mayasa wasa etungo matangu aunayado yani ehasamu mia ukulare nawe angu mambasiga bengele ndamu mosivia mosivia mia ukulare nawe angu mambasiga bengele ndamu mosivia mosivia Kandinata Nagena Windelana Toto Kandinata Awaray ni may namaka Ni ang bulare na way ang mambasiga Bengele na mo mosibia Mosibia Ni ang bulare na way ang mambasiga Bengele na mo mosibia
subiroane. Aunale subiro, aunale subiro, aunale subiroane. Oh, sa totoo ako tinaseronggo vinaka bakalevu netli raikan roka na na sere totoo na vanua levu vinaka bakalevu sara maramanaitai na nomu do talita talaga na bola sere sa walanga do langa sere o bola talaga na sere ia tali din tarongo daya na sere di bola saranga na nonto bos saranga bakabiti bakambula manda mai maramanita bir na bakarongo tiku mai na bongi binakan ko. Bulan-bulan, dong bulan. Isa, ni bulan-bulan binakat tiku na bongi ni ko. Iyo, dia bata-bata mainan raki. Iya se au marta kani sangini semberni tobi mate. Se binaktu na domongu me orani langsere, me orani bosa, me orani monironi interview takia hotel nga nambo ini kuah. Toman daw kaya tornangonongo meu babina binakataki ko maramaneta nio selia mai biau na ngonongo mendaru talnota karena na ulutango na FIPRA Music Awards 2023. Sabi na valim saro maro taka bakaliw posible na nongo reda na nomu tora na idodobi en songo libongo klani bunga weekenda na bakarong tukme na bogini kwenta klabi na katiko na Fiji Performing Rights Association na kena sul ni idodobi sa bakati ko ndo na programa na biyambake sando radubana na mataki na bikim ni nando bola sere kay kim ni talangan na nando lang sere ia maram na itaro niyo mamadal takamanda sember ni tarungo leni na bitalano ni ni songo lebungo ni ati ko may panolibo na vida na sigo sa oti oni talita ka na ngandi panolibo la ko matatok na siro ni sagela nga tatik ngaya Iyo ndo awa ngai le bisiko na kuribulio ndeketi Central College. Dona project sangai chiku mai kea nagai announce te kiba malu na narapa sangai chiku bana koribuliongo wana tambani vitau didi beleta na cooks nambaki mengo cook games iyo amar ando marta kabali aku ni undo ngade ani bono lebu ndo na bono rere binak rere totoka sabi na ko bakalibo ang ko'y talita ka talaga na sere o sa ganito ang darong ako o talita ka na namumpitak na wasra ka baka panolibo dura kangko do tuta ka balibo maramalik tayo na nangko program na nonta bosa ni sudo te nonta bosa baka biti iya ombita saraka na bosa baka panolibo pamataltak matamay baka ungkiti kemani baka taba monimbyuta na bosa baka panolibo na sere na kabali na tarkoya i naita o ya o semberniu soma chukun na numuni numtaro bia kerri buso ti bekem ni na barong chukumai bekem ni na sar chukumai mi ubam matal te kiawe o ya na ngone marama mai mate mi bere na marte lewu o ya na kai tai lewu na kai na mara iya na au kerri buso tian vi kemni ke bakaso na nunggu bosa sangani tau doko se merong saksaka beleta news au sangani susu mai dona matu bale bosa kenda bosa baka viti au mai buli nga na bosa baka viti na uno sa ngase ko ni ngase na uno sa tumbu dak chikumai iyo so mana bunoya sona nunggu bosa na sangani rongo binaka sona una tobulia sarva kokoa meu dabuto sona bosa baka viti au na
au na tobleo meu tubana no gubosa meu si me ko ni rongo saka. Iya na sere au banole bu endi na ni au bangta ka sona bosa bosa mai na bosa ba banole bu awa ruotu na lubengu mai sekaka banole ia ando tobolea besinga meu bosa ver to na lubengu wa na nonra dialect na seanganga dialect au kila sona bosa au ando bosa ver to na lubengu ba seanganga ni ando bosa babiti ando bosa chigo ver to na lubengu ba seanganga na dialect ni seanganga na ni to chigo managa mai na korro i na mar sando ronga ngair to na nunggu na wekang mai na korro sa itu sarunga to na bosa bo ando bosa chigo ver to na lubengu ba bonoleu na sere ya bonoleu au bola porque sobuto makan dia bosa aku kai bonoleu au bola teling bebuk teling amai yo epina sarwa kai bonoleu but ke epelitu imbenka and Israeli na kel besi so iyo ando binakata meu ando I wish au kila na vosa babiti meu kila babinaka meu rauni bola sere wakabiti ya beleta usini kila na kana vosa me vosa how do you say it vosandono buke yau mai or na tokangu me bola sere bono levo so yes Totoka wakawati marau saranga namu tukuna ni namu chukanyo maramani matamai bere na mata uchukngana namu vitala no na bosa me bakawa tumbuda kamikina ia ongai nakataka mata kirto sabuto o epi o Israeli dona ka nda bulikina ya maramani tae ni o kerbibu kibira no mitokani merto ngol matamai mondo bola servata totoka wakawati nakatalanga endara ni bulikina ni kuha ni chuko sanaka enda binaka kina chuko sanaka enda malu mukina ia endara ni kerbibu andora ka uli mai na nungurong na sere rongo binaka dina bakanga umbombo toka balilea bakanga utusar tunga mi bonolio rongo re binaka o claro barang tu mi cosa na kanto mi bonoleo meu sambula sia bikim dona sema tiku mai bakang bulu sar chiko bi la turangan ren go sema sar chiko mai isa mai Europe mai Austria bolo binaka taku api say mule sa bakarong sarting ko may Austria may Europe dapat binaka birna siya mati kumingo so siya sarting ko may New York binaka bakalewi kim ni na bakarong ti kumay totoo ka bako tina niro na may bitalon ti kunikua kay Netly Ray Roca. Iya, membalatan na nomunindo bola ser kina lang ser. Yang baki bidan man daw sa tiku o kilaki niyo sa daw talita ka lang ser. Ayaw do talita ka lang ser manungunaw se monilelay kina nunggu ratu nunggu tutu kaya talingando lang ser kaya talinga do na bench nangon ko se do dorvo kina au ando sakita kanyu ando talon ta virto na do talita kana no nando mobu ando tukuna ni nando mobu mai nanungu tutu ratino ke Rekan Roca au te ko bola sere mai na yambaki ose primary school kina klasi bikumbeka au bola na matay ni no sere leo na no sere au bola na ngonau high school kinai Suba Grammar School na album mau release takan yang baki sawati vito batana sere au bola sam
10, 15 years ago. Record taking nga release wana album wa release taka membak sa. Pena. Se tu tokan din ay kembali na talin dia si te kusarangan niyo se ngone lai no muda muda cuma niyo kelas bitu kembali kembali secondary program bata na primary school ni abuli be Veuto sandina primary school. Youth primary school kembali na talent din nila nga sir kina bola sir sa chuk nga may lo muni bale me bakano no muni tuko no me ay naturang tu kamu ni Yeah. o ratu inoke rai kan rock sa totok ay ni dare na talent di sa ngoli tu nga may na lo muni bu bale go sa mo baka batukan sar na nomu sa tomana tu kana nomu bola sir ke na nomu lang sir totok pa kawoti au klau bi ngusi ke mamitiko maramani tabi ke muni no muni siang nindo yalo lilai sere o nindo bakite tiki ke muni kinai ke memdo sarabati ko no nindo live tiku mai mona liba tali na no mundo wasea bakara rawa lebu na beka ondo lakudu ruma na beka ondo satava kongan kini ke me marutaka nio bakara rotaka lebu na beka merakilau irna dolang sere na sona ka bakalawa sombe kana beka na kana bakaliwen na fomu ondo tundo barongo tu wango santi na maramongo sulitu na nangona mo wasea na beka baya ia la taka bo ni taka tikina na ngotiki ngono ngo nekli o klan ni dolang sere bola sere la taka bo ni bai te tikim ni tukin Binaka maramneta yau lawyer chukundo na private firm may no sorry Ravono Enrica di Law. Leuna tamatara oren kila niu lawyer. Kira kilangan untuk sere. Yo au vambo teni leuna kaundo wasia baleta na lawa ni langa sere se bola sere. Au sanga ni bulida mai na law school. Na kakere au kila au research taka wana Google wana YouTube baleta ni undo via kila le na kam baleta na copyright na music licensing au kila ni rando kila na tamata ni lawyer rando na numa ni na kango au sa bulida mai na law school jana puna undo via advocate vale bana bola mata baleta sona ulutanga pango baleta aua niundo biwasaki batkir to na no friends au kila ni rasianga mantanga ni kila le una kam baleta na copyright baleta na bola sere na register takana sere niko sa register takana num sere fipra na vapa na num kontraki watiki fipra niko register as a member with fipra na vapa na ko iko solia chiko ve fipra na num register chiko me ko member ni fipra so ngoso na ka ndo bia wasea social media free Facebook is free knowledge is free and information is free iko nga watiki ko iko mo Vangara ulida onangi kunia onangi kila sana kambaleta na music and entertainment ibur tela na sarana wow totok ba ko na ka libo na nguna so na bi kando boleh tu me ba na kontraki embi tu me na kena pas ba pertani ba kan renre me de kila baleta ndo tani na to ni bosa ni boleh me ba lawa binakasaranga no mutuko na meya ndi kusasaini taka na sio mombita na no musere na tabe olongiti ko bena kontrak ya baka tabe nando bola ser ke rando lang ser erando bitar tare ni petke kemuni songa nangona ralenga kina rangaindo message mai sarangiri mai sara email rendo kerea o me keira bana nonra nira tava na lenga ya saranga na buna undo advocate bana vola mata beleta sona lawa bambo mo ko ni sotava na lenga
mo sakila chiko sana terms and conditions na basis ni music or entertainment law. How do I say this? Is embedded in contract law. The basis of music and entertainment law is contract law. So nakakede baleta na music, nakakede baleta no muvaka ba kaya kondolanga serre, it's about contracts. So iko liu mo understand takana contract, understand takana mo kila na dava na nungu benefits wana contract go, dava na nungu interest wana contract go, na koko wadava o solia chikobe whoever I'm entering the contract with. Levo rangendo kindaba ni contract vala se contract va se na contract ngo se ni marroi koya se ni benefit taki koya ya no ngono rangendo kinda rangendo kerbi buke ngiri mai rataro na sona kamango ndundur mo kila sembera niko enter into a contract Makin total na tampatan, total na bisnisi, total na production company, FIPRA mandangai kondondo mo kilan na dava, diko sign take chuko na dava mo member ni FIPRA, koko dava iko solia chuko ve FIPRA for mera to represent you. Or what powers are you giving to FIPRA? What talangan do na banua leweken kenta na members ni FIPRA, kenta do tal no takanga baleta sona malmalumu ni FIPRA. Dona malmalumu ni FIPRA na sharing awareness and creating awareness amongst the members. Baleta irmananga na members ni FIPRA, irasanga ni kila nadaba na nonra relationship pat ke FIPRA. You as a dona do volsere and FIPRA as an institution that you have contracted in. So coming back down to information, kilaka sona terms and conditions sona bosa mantanga oseng kila osini buli the my law school, Google, YouTube, Facebook. So many level na information. Kenta gamenta bagara. No saranga. Totoka bakoti binakapakalibo nitana no mundo wasia may libo na kabaya balatin din ngona ni kuwa libo na ngona etiko sona no da toka ni beka so rando sang beka ni rando wasia bakaraw-rawa libo na witu tuku bakango yo keme marau osi bi kemni ni lawyer ni tiko na tambane ni lawa kembabi ni binakakine ni wasia may sona kabaya maybe bakararamatake weekend ken benak bali besar. Iya, dalam saralan sering na tangan ni Solito Dovi and FIPRA Awards 2023. Na dapat bang bit kemuni maram nita muni bakalewe fomo muni biteni na muni and awards ngo ni Fiji Performing Rights Association Awards. Binaka buniwai wakanga usa au mamatata kachigube ko semberni teko buna interview ngo baleta na nungu album ma release kana ambaki sauti na bula April na ambaki sauti na album go doing bichu kana album do na LP album which is a long play album, do is a EP album which is an extended play, and then iko na numu singles. Kaya ko senga na numu album iko ge release ta na numu sere na serkede ay wili chiko me singles. So nambak sauti our debut taka, our release taka nungu matay ni album, matay ni nungu product, matay ni nungu product, a full product koya na LP album. Leuna labo our investa ka na album ya, leuna nungu ngauna, leuna nungu wakasama, nungu how do I say this here? Our investor kawan album ya. Via $7,000 back, $7,000 I invested one album ya.
Nabuna register tak na nung sere. Beleta, I want to be rewarded. I want to feel appreciated from that investment. Na investment awan dito wana sere. Awan dutu kuna valeu wana nung life feed. Wana vola mata sangani ka rawa na produce tak na sere saulebu. Saulebu me record ser, saulebu me produce, me mix, me master. Au bambu tenilebu rando komenta cukup wana balet na nunggu tamba. Na tamba ya sangani anranga mai gai sa le tamba sar. Warai. Ya bukta kina photo shoots na hair and makeup artist na nunggu sulu na nunggu bini boa untar maka na kake dia so michiko mana lebu ni labo awa investa kapana album ya awa I feel that and don nga meu register me enta tak na nunggu sere wana Fibra Music Awards na ambakingo na Fibra Music Awards kaya baka iko release takan doon na sere na ambakingo and you are entering it for next year's award the year after so baka me level ver na comment ko na Facebook kira sang ni understand tak mandengar kono patya kono matay mandengar ni patya na ser na 2023 awards ya may na ser ko release tak na yang baki sawti so au bambutan ni album nanugu album vinaka diverse levo na kena matangali ser don sanga nindo na kena genre ndotani na vida bota na genre vanando na album go au sanga ni taka telinga pat kin tuanga na producer lima wando na producer taka bat kiyau me produce taka na album go na nugu LP album so I felt that it was only right vinaka ndondonu meu register tak na nugusere keu nomini taki vinaka keu rai vinaka telinga keu wini keu ganga maina Fibra Awards vinaka keu rai vinaka telinga because I have faith in my album, I have faith in my product. Au wambuta ni na album au produce take album vinaka the album saulebu telinga Dia na saranga wantin din takai no au balap chino mamadala don saranga tarle e que mem tare tak bakalebu balate ni lebu na ka mananga o sebi que mem ni kwa lebu que mem la sakani dolang sel que bisa tu diklan do mandango ni tukunya LP na album sange na EP sange na singles rede mandanga tolu mandanga ni was ni serya o que mem na bararong tu na ser que mem rongo danga o tia que mem marotaka que mem na baungit mi que mem bolia ndara kambimbia do baka samtakatiko no mdo tukuni chikumaya me kema bolien na no monisere ya na lima na produsisia lako bata na kena isau sebada bonita lako bata na kena isau do berto na producers tu sarmai Australia na ke baka ngau matal tak chikuiliu baleta na sona no busere awa bola mai na vida na yang baki sauti iya au senga ni via produce taka baleta au baka au sini I didn't have faith in the producers baka ndurung atu cukup na vi makangali serra release cukup au senga nindo talita kana kana quality ni rongo ya nabuna namatay ni nunggu singles when I sing in I Wish awa waktu ni Australia me produce takan na Australian producer ya to sar new kunei film da ke asar mo to na serie release takan chuko film da ke oh right do talena watangin tingin ni quality so le chuko mai na producers go ibiti ya sa ding ya meu record di wang tanga na produce ibiti
Right, to toka saranga ni ore chiko some Australia saga chiko ko chiko vite o Hmm. feel the ke Fil ndake, iyo, saula raundrondro, choni na kasamai, ngoso virto na producers, taka wat kea wana album go. Yeah. Iya. Andina. Okla ni sobirong gor na barong tu kumen dor vital no so na warer tu kana ya ver barong tu kumai sobir talaga na dor lang ser barong tu kumengo okla ni Hernando apa takina na kauni tu kuno tu kumai na isau. It's a huge investment. Daro ni kambia kana kena dana ba peritania dan bitelom. Ya baka tapos kan na mo na bika lako na naman ni bakasama kenelo muni nangono ni sarere ke ni satabo na naman ni al kala belata ni oni tukul chukumaya oni bola tu mena bila sanga bulembaki go sanga me katoni me sanga bandin dina tak mo sator saranga lingam ni saya to na namu tatanda na dama dalak tu bakasama Dona kana nunggu marau, niusa kila nisa mai rawa na nunggu album nisa mai oti kina dona product. Endo tukuni chiko sona bosa rendo bangataka in the music industry, iko na artist, watike na damu ya na brand. Iya na seri iko na volana, seri iko na produce taka ya na numu product. Mana bida wata na product gori na main product is a full album. Mana bida namba kia au bola seri chiko au bangara na producer vava meu taka wata au rongoda na nonda seri au rongoda bango ya vava na bosa meu tabuta. I am very picky. Au ndo dingin chinis iyo ando dingin rongo to pango na producer pango reo sintel takana quality our producer binaka na kana quality ni production au sang ni talitaka beleta awa via takaba na nungu album na nungu sermi rongo binaka me quality tahun 2 beleta nanguna ko sana release takana na seria na ser sinirao ni koteles telemai ni mai takaba tali ya na numu reputation na ya damu na numu nakatodo ko i-computer chiko wana product ya. You can't take it back. Ila level be nanuku friends. Ira vaka album, ira vaka singles, ira release. Waka maybe yang baki ngara release. Ruanga naka barita kichkia. Matai ira level na paisa, level na senti. Iyo, balete ni saw level chiko na vaka na album. Iya, new ndo dingia ba wakabinaka au solele style bena producers ira sinitali taktal nga mera taka kiao because I am so picky. I am such a perfectionist. Solele style au kirto pesa talengo bita takengo biterana na liningo polish takana kango au mer lako tali mele record voice over input tali na no vocals io veira rongo binaka veira keda nando warung sere veira rongo binaka yo wakame sengani iyo wakana standard na standard au binakata ya awa marota kani nangonongo ibiti wakana standard ni production sa bu tok sa Toslovake it has improved rongo binaka via rongo binaka takatali mai be sona producer tu mai balang ya na standard da chikungo na da chikukinango ibiti nangonongo na producers go sambu totoka irwang takchiko sona na interface na software na recording instruments na recording products me va todo kotaka na sere me toto bata chiko na kena rong me sere to my balangi so that's big improvement amar takaya and iyo au mula taptalangan na taro ko may but anyway Kudilang klana na mo pa matal taka bikim ni maramnita ang bagsaho te wala ko chamani
oleh nakabakin sonongu kanibandindike kito maningan desar may Hanover na city of Hanover may kito ngole da kay doon na city wala ka tala ni baya ay Hamburg may kito la ko na woli ko kichaman ngole sa may doon na turangan ni Bono Levo rebe ta kuchumo ko na lori nakabasara ko na richo au sa kila ni kamni nilang sertit ngo Waya untambang ngalom ni lore o kasa baka mo vamurich nga na rorongan ni sir. Kasara, ay sa rongo binakatina na sir ngo. Au sanggere ni babolya ka. Au gere na mo ni boleh cuk bina kaya ngon nilang sir kin na motoka. Na lori me na display. ya bat ki ko iyo. Iya. Display. Au geta ka bana kana video mo katono man nga mo ge bakoten vikim ni usange ngule na mo bakoten vikim ni na levo ni nong marau. Na nonggorongoda na mepakan naman ito kun chuka the quality di na niyo nindingi ya na quality ni no mo nindingi baka wiyo mo ka nonggorongoda it's really of high standard na nonggorongoda mata ka o baka samta sa kailangan search mo baka kailangan search mo kami Hollywood si may doon po no talento na Kuni Bollywood. Ay, Pinakabali mo manita na viva con rukai na namuni lasere ke na namuni bola sere iya dorsan lista len be na kena bale be na mo fomo so you were nominated right kimbal bale orto na len committee orto o bita na muni na bono ko ninga kin waray. Niko na reda na registration form na nominee na registration form niko sa valewe na form ya iko sa nominate kiko saranga wana award ya wana category etiko na doing the category most popular song, best Itaukei song, best Hindi song, best English song iko na reda wana category kete ya na category raba na raw ni enta na nungu ser wakami na best Fijian song best Itoki song na sen ni raw ni enta na nungu ser babalangi wana kategoria iya iko muko nga ni baka mo wale wena nga me register na ke na nungu ser to doko iko I think the rule allows you mo enta nga rua na nungu ser per category Kaya tini na nunggu sere wanando na nunggu album ya au sang ni raw ni enta na 10 songs into one category. You are only allowed 2 songs. Na nomu filata nga na form ya iko nominate takiko that's how you enter the competition. Niko sa solian na nomu registration form etchuko na panel of judges. Irna judge takana no musere and they irsini baka me randam to nga vangora rongoda ke rongo vinaka ngo serna etu na kena conditions and that they judge your song against it na kena arrangement ni sere na kena langa ni sere toto watan beka wat kendo na sere may balani si sere na kena arrangement ko copy taka chiko na sere ngoma indon tal na sere se nomu original piece wala te fipra fipra iko ina rawangan iko memba fipra keba ka ikon do bola sere keba ka ikon do langa sere se do gir iko sang mirawa molay memba fipra indona organization institution me benefit tak irangan andau bola ser composers so mana tini na serea kepa kau sini au sengeni bola na serea do talena ya vembio kina baka me au lista kan dona ser o ya langata iya oi ko bola na ser oi ko bola nisa ento takina nisa ento na serea baka me nominate as a member oiko enter chiko sing ni oyao bela to yao lang sernga na Fipra Music Awards is to recognize songwriters and is only allowed for you can only be a member ranga ni lewe ni Fipra ke baka ikon daw bola sere
So juga kina na panel of judges. So na panel of judges na liabon artis irna entertak na non reserve. Irna gay juga na sabongo criteria, judging criteria for each category. Do na category na most popular song, do na category na best composition, do na category na best English song. Baya. Juga na category, do juga na category na judging criteria, mana way category. Iya, mana entries kaya ya. Ruana category judges o irna vote o vana vola mata na category ngo na most popular song o taki na most popular music video. Mana with what na categories entries in the FIBRA Music Awards na kena wo era judge ta kair na judging panel. The judges select. Iya, may naruang go na most popular song, but na most popular music video. Popular may na dava, popular may na public voting vana bola mata. So, we're na tamatara, we're sona tamatara comment vana Facebook. Balata ni unfair na judges balata na category winitaka na most popular song for nanugusere grama tunga. Mana semana category awili ke chuko sama comment kuna chuko unfair na judging unfair. Eseng ni judge taka irna judging panel na keru na category ngo judge taka na public. Right. Iyo. Okay. Oh, so that's very clear. Dindu na judging criteria mana for all the different entries. See. So na dobi da sulbi kemni most popular song. Most popular song is Grama Tunga. Best hip hop Grama Tunga. What na best English song Rocking Like That. Antina. Kemarin pala naman ibita na naman ni. Saya mandan na kay di Maramaneta. May tini na nunggu seryawa rista ka pa na nunggu album. Ya na seryawa na numa dinawinta kan doon award vana FIBRA Music Award. Iya sayang saranga rona nunggu dodobi. Winita ka na ser Grama Tunga. Ya na ser Grama Tunga au sayang ni invest ka. Saya ni pakame rakapa babinaka wakana nunggu ser mana album. Rakapa ngambaleta ni ser ngani Cokes, ser ni Corny Wooly, ni no Corny Wooly. Baleta ngau I'm a proud Geremerim. Saya ni Wambuta, saya ni Nanuma, ina ser ngo. Nangganga may na Rona Awards, one of FIBRA Music Awards. Saya sarang ni Wambuta. I was banking. I was relying on a serial the album. On the album. album. Also, all the series from the album. Sayang he didn't. Serang go na Grama Tunga. It got me 2 awards at this year's FIBRA Music Awards. Wow. Pada manda ni already chuko na kana video na Grama Tunga already ni oira na buli oti era ntar tu na nonra singleti na biasi bura era bako tu mena nonra itamba dona kanu ko marota kan di pakai koti kemani batu mena ngani buli mai super grama ate ko baka na no beauty na kanga ni sere bata kena lang sarong binakadina. Ya, na sere Grama Tunga wala nangunan ni lockdown, pandemic 2020. Iyo, 2020. Hawa kami slang cukup na bosa ya, tungi tunga. Sana bisa rawe. Ne bang takawata na bosa ngo Grama Tunga, Grama tungi tunga. Aundo na hip hop song belata na buniwai aundo rap talengai na hip hop, mana genre ni hip hop I rap.
there's 3 songs tolu chukna nugu sere ya rap kina. And bakanga nyundo via rap chuko and our bolana sere our how do you say, I created a song tukitinga bana teveli meta kabana beat tukitinga bana teveli meta kabana beat okay gram tunga di semata tipo ba malua na kenanganga ni sere rekota kasarna ken audio wakau we Dave Lavaki bateke Andrew Mbulakor au kirira vata mi kitu collaboration man vana seren go balete kitu sa ex grama kede o ya bat kiro na artist go hip hop artist talinga go na lebunga na be hip hop artist na lebunga na ngudu be rap chico okay so that's how we created grama tunga and I'll say sang sang ni bambu na seren go will get me 2 awards at this year's music awards. Isa. Yeah, nanumbita bata na gaga ni Seria, especially during lockdown, Klan yo songo tu na singrin dorbo na mendala ko kina, nanumusagay bito bata na kena rorong. Bata kena or total na boni lang Seria. Do berto, di kundo was chicken FM 96 o Drixta. iyo. Yana na stage name and nanandina Andrew Mbulakor. Oy, o sanggay baka samte ki rabata boy ralalango mermi lewe na bata na mu timi mundo lang ata bata. Blete sota bata binaksara na mundo dui lang ni sir. Rong binak. Binaka non raw sorraw. Oro baka me na rap en totani en duintui mai na sere como muria na kena langa muria na kena arrange ni sere ia na rap na hip hop iko freestyle nga Kwendo da kabana serengo freestyle tu. Santina. Saudara kan may marau niya mendang ba kasamta kumaramnita ni ndoro ngolang balaw nanomu bola sere tumay nanomu langa sere sangay ba kami may baka batukan kay yung mendang ano ba kasama ni usare na damo ni sasul na nomu ni dodobi ano numa maramnita nan duangan na dodobi yang go tolo ba kan dua la daman salak tunong ba kasam ni sakali may baka tolo na dam. Ia binaka nataroy ay buniway semberni kito semberni te kubun program ni Fibra Music Award kito do interview taki itumba bana red carpet area semberni da rumay lama iyo balik na kona award kona most popular song na most popular song baka ngawa matal takochi liu ira judge ta kana most popular song ira na luwe ni na members on Facebook ira vote ta kana serengo ken bale and voting time is song na the day before the awards so na awards vador chukuna singa warau buka song kina na voting ni most popular song bana volamata yang balik ni kusa laku cukup bana mo ale atian takana Fibra Music Awards yo kusa shot kusa don award ya that's already one award confirmed already iyo kona ruanga au senga ni bambut au senga ni namakan ni una winita kana tulu na rotel na award ya baleta nominees ni best English song V5 nora sere na Menguchi sere rongo binaka na kena arrangement ni sere denre na ira mangata sona standard saranga ni music arrangement my baline dua tani na rongo ni sere au senga ni bambuta ni na nunggu sere na winta kana na award ya Beletau kila leutal na sere rong binaka vake mai wina nongu is nominated. So
au kaya baka sabi kana nung post because na matay ni nung my point was na matay ni award awa winita ka au sa ni bambuta o ya talang awa bambuta ni sen dondo ni melako dia dondo ni melako ni grupo go V5 baleta na kena arrangement o ya untuk ngiring kita o ya ngiri keyboard nga balalai o ya ndola na ser ndo bola ser au kilana kena ndrendre meungiri tana sere mango tree from V5. So I didn't feel I wasn't happy. I felt that award should have gone to V5. Din re levu na ka kime me bulire ni kuwa levu na lawa mbitu mai kime misiaka ni rede ni kime mena tuya ni totumba ya Auckland ndo rubitalo ni kuwa maramanaita bakarita ka biong doraka rere nanto tan beka nangono me muri ndo beka na bulu beka mengosi bulu ni muri monusuri tir tumba ka mena fipra me ketumi vitalo talanga bango se baka bata menum Iya. Wakasama binaka ya, that's a great suggestion. Balet o fibra saranga ira nondono ira matay ni tamat mera vaka awareness. Menda ko ni complaint ko bango ni sauch na awards baleta na they wini o they sini wini wana kategringo kaya baka ira complaint ko ira na leweni ira na daw warong sere it's okay baleta kenta sini expect kira mera kila na sona rules vango iya kaya baka ira complain o ira na artist dotara na vital no ya because the artist don't mera kila you should know the rules before you play netball. You're supposed to know the rules of playing netball. No stepping, no contact. Just like rawakan ng gitoraka. Ya, na awards telling language, na kena rules. Kaya baka iko, enta takana no musere, iko iliw nondono mikila na rules. Kaya baka sa awards, soli na award win artist ngon, artist ya, iko singi complaint nga. That's where FIFA needs to come in. Au wambuta via winakan na suggestion niya FIFA niya kaban na awareness. Sembera niya kata na music award man na Bakingo. Mera kila na awareness niya salah ko mera kila chuko na daw warung sere bakke irna artist. They don't remember members. Mera kila what are the rules for the different categories. Am I talking to saranga. Tengan dolu binak saranga. Baleta na levu nga di karakila kiba karakila nando warongo na lawa era na kila binak isa solid dolu saranga na ito dobi mo era na kila binak na siya ganin doon na wakame mena buturiti ko se mena dunru era na kasa solid dolu saranga wakama nangango na most popular song na sergo ngonilalai tamatanggase ira na bulioti ira matangana siya ni bulioti mi subgram and ang rongo tangana sergo bakay tambe ka mo kay rongo pinaka ng dalinganda but it's tangana beka bakantabo it's quite catchy nakani rongo na nung bito patamay ya ono tarong tali na nung sa bito pati chiko na rongo in 2020 nang bagkaroon ng duluro sa ngabulo dapat nang balabo ni nung tora nang una nung wala na serto to kina nung bita may na rap iloma lako may kinoron na dorobo ko lang serbat keiko how long does it take to put everything together na rap sangan ni rendre sar mena may nanumu pakan mina numu bola chikon na sere baka wa madal takochi iko freestyle elak nga na beat ni sere iko gi freestyle taka nanubu pato yao ina hip hop endo wakita chiko wale na voz ngo na buzz oba na ba no muse walu na ba iko rap walu na ba ochia walu na ba be Dave walu na ba be Andrew iko ngilewanga na kaya na nomu rap ve yao
na hip hop ka raw saranga because it's not hard to rap. Iko pakasama nga me rhyme. Tama na ko sabi ito na rhyme. Me rhyme nga na the end of the word me rhyme. May bakacho na serikali, mero Wakati melako na ba na serikali. Iyo. right. Na serikali kele eranita kami hip hop. Buingando na biti kaya sa sararo na kanga hindi ko na hip hop baleta na beat. Na beat ni hip hop ndo tani may na beat ni dona sere na vi genre kede etu hip hop raw saranga me lakaba me mo langatan dona sere hip hop sa mo rap so vida batangan miniti au text takanga bako tani vero na dorboya sa au chitaling wana nungka ndronga isanga na numro verse bako nga na beat nga tuki chiko bana TV na beat nga ya au record taka bana nunggu taliboni au sem taka berau na beat ya gai bakau be Patco the producer of that song Grama Tunga na kena be beat fancy ko chiko bana seria ko ingi da kama nga ko ya but na hip hop all you have to iko mo beat iko mo tuki tunga bandona TV lisaraba you can come up with rap. That's why I'm saying singing rendre. It's raw vake mai bana bola serre. Iko muria na kena langa ni muria na kena music arrangement. It had me sort chico but rap you can anyone can do a rap. So it's ini lak saranga. Napat nga na rendre to kan na production. My Petco. Yana huna kaya ko search na serya na YouTube at you call Natalie Reconroca and Petco. Kami we are co-producing the song Natalie Reconroca and Petco. Na yaday raw na collaboration artist gay muri may na ran raw. Lauray Liu na mention takilyo na yaday producer who is Petco. Bletaw ko ya saranga na rekam na produce ka na beat. That's the hard part. Seret. Totoo ko makauti. Narerebi na kabali mo maram na itali mo na kimi buli din ko. Naraka na rababi di binakatikmay na ni korong ti kumingo. Binakabali bikim ni na pakarong ti kumay totoo ka na namuni bito kun chukmay bi maram na ita Natalie Reconroca Natalie. We are all very proud of you. Kimi marota ka na nomu talenti di lang sere kaya na bola sere andara kaya unumuti ko mombita na posta lang unumbita kino to kuna senga ko talaga do bola sere so she's a songwriter and singer marota ka bakalibo na mo may biwase ni kuwa congratulations from everyone na mo tora senganin rua tolu bakan dua na no mo itodobi and FIPRA Awards 2023 sulit nga nangono bikim ni maramanita kiti ko so ni binakata mo ni babi ni binaka veira and avoid toko ni ngole ni bikim ni na no ni dolang sere kena no ni bola sere kena no ni rawata talaga na idobi and FIPRA 2023 Awards Binaka I would be Binaka be irto kaya na producers irakabat kaya wana no album au kila ni ndando winita kan dona dobi and do bakan ne spotlight nga biki mami nandolo nga sere iya bakan ne senga ni low rise senga ni appreciated irna producers kesenga ni panra contribution na senga ni rongo binaka na sere Avia torna ngonongo meu va bina taki irna producers kete va bimbi verto na lima na producers era taka kiau wana nugu album o film the K pela kabo lebu na mixing and mastering wana nugu ser kede Saula Randonro may na ngoni nimbua productions binaka ba lebu Tau for helping me create great music Shone Nakasamai also known as J1 Petco and as well as my producer from Australia,
who is from Ru Music. Obia babi nakita nga bi nungu manager. Senga ni nungu hired manager go manager for free kando free manager. Epi Nasaroa kaya kaya kando talita ka na nungu hair and makeup na nungu Winnie-Bo na nungu itamba. Gona tamata menda for that I need to thank Epi Nasaroa. Bila tikese ngo Epi Nasaroa honestly rekan roka na sulunga ko sa antara maktuya avandu sa refipra ngai au ginto besata kami ubay baba au sevaka. I don't like shoes. The ubay baba nga nyundo lakali vilawaye wana loma na rules ni loma ni courtroom ko ubay baba. But thank you Epi Nasaroa for managing me. Not forgetting all the musicians and what na artists collaboration talinga wat kaya wana sere o Andrew Bulako Rodriguez or Dave Labaki or Tax wana sere Kandavu Boy dona sere wana album Kandavu Boy. Tax is a musician and an artist who performed with me in that song. My makeup artists wakau tuku nombela tanong nongu tambay na timi ndo chukut ndo na timi that make me look that way nongu hair and makeup Jet Taylor, Sugar Rose Beauty, Ash Fenoff, as well as my designers Van Bimbi Lavalani Designs okoya dula na nongu na tolo na nongu Winnie-Bo na nongu Ataya wana Fibra Music Awards for the past 3 years. So namba kito kedengo aundara makachiko na nona warata kachiko na nona skills na singa ni Fibra nambong ni Fibra Awards is not only for the artists or for the singers menda warita talaga na skills at chiko be so na the designers ratungo ibit. So Sue Samuels of Lavalani Designs, thank you very much for sewing my beautiful, lovely dresses. And to everyone who supports me on social media, kila au sengani kila na leo na support au etu wana social media misandun biungan na post me kami via baraniau au sagindo red na support zirna marama irna ngoni lewa ranginto support ranginto sasa redir no tamato go resenga mandaga ni kile yao rangi defend kia chuko wana post chat Fiji na tapso to everyone who defends me and my reputation and everyone who supports me on social media au sawilika ochinano sor au sawilika ochinano mi comment no mi post so and berni wilika no post a comment. I just want to thank you for showing love and support for me. Yeah, thank you to my social media supporters. Am I talking too much? I feel I'm talking too much. Era babi ni binaka tiku bengo na rongo tiku mai era kangara tiku no mai maramanita ni levo na karabulida and no mube was ni ku so we really want to say binaka baka levo bikim ni maramanita and levo ni kau ni was ni ku dini ni daru laku mai mendaru mai bitan latak na no motor ni dodobi e levo tan lakau mai bata ulit bikeman bosibi na bika na lawa e biuchuku mai na dingi o ira na dingi mai ni na bola mata o ira to na leni komiti e tiko na bika baya so maramanita na tapa na nomo itu sa tunggu liwi kemni ni tomala chuko nomo ni bola sere se chuko talimbe kanto nomo ni album wasi amatamai binaka au wakau sarungo do tina tarungo leo rando satabiao serando message mai biao rando toronga I netlin ando talena sere sana barau release talengo na sauni taro ando tukuna virtu abia wasia talenga wana interview ngo au sana repeat katale na lawo au invest ka mana nugu LP album au launch ta kana yang baki sauti e bia vituna undolo
Is that correct? Yes, 7,000. Approximately 7,000 our invest kawana nungu album. Albia kere kemninga nando lang ser sendo support ki mami nando lang ser ki mami nando bola sere nando bolia na sere support the artist, support the album mo nanu talenga na investment vat kinalabo ya sa me vaka na me produce ta kana seria. On that note, auna senga ni release ta kan dona LP album sendo talena album ya vava sara new sakila that I have vakame sold enough or made enough money from my first album. Au senga ni lang lang ser talenga o kemami nando lang ser kemami business. We are entrepreneurs as well. So can the sini wakami lang ser tunga me for the sake of singing. This is our business, and this is our source of income, and I will be promoting my album until sa bambut or sa kila that product has sold and that it cannot sell anymore. Kila ni lewu mandangarak kinta vale ni wini takana na tolu na awards go baletanga ni resember ni rongo kana nungu serva na album. Via baungit kem ni na sar mai. Please go on YouTube and go on Spotify, go on iTunes. Kepakai ko sini via bolian album, sini via bolian sere stream ta kamandanga. Varong ada mandanga on the streaming sites, and I hope you enjoy some of the songs. There's one Kandavu boy song, there's one Vanualevu song, do talingana serva na album Somboli ko bola o lendua vaka. So it's not about releasing new songs. I am inviting you to go and listen to the songs that Nasera also produced a coach, also released a coach. And I hope you guys enjoy it. Sa totoka pakautin na biba kong geti bike mami bikem dara kana barong ti kumai dara kambibi na kana boli na sere balati di kemami boli na sere lista lain bikem ni nanto lang sere kikem ni nanto bola sere na kana yang biken binak bali besar maramanita sember ngani ta banintaro bitano ni kuwa au klan na sombe kana ngonelewa sombe kana marama rado bola sere serdola na sere tumbe kara itu bakar mandua na varita kana nonra kila nonra lang ser vapara ni nomu viva ka ungeti vira ena sigani ko ke bakai tiko na nonra talenti ni vola ser ke na lang ser We binak ni maramneta we kem ni na ngoni elewa we kem ni na so we kem ni na marama se kem ni na do na warung chumai ban interview ngo ke kila dona we kam ni se ke kila dua endo bola sere ya sember ni produce ta na sere ikora ni kun nga merto we tartar mai we yau se we epi nasaroa kero chiko wana bola mata wana yada bunga wakita chingo netli rekan roka message mai o yau di bak talingando na recording studio. I have a recording studio. We have a production chiko talingana nungu network ni producers around ni connect kiko veira mo pro baka bata me produce takra do sere chiko talinga so na groups lalai erando sponsor takana artist mai balangi irna kai biti ra chuk mai balangi irando sponsor taki ke mamingor na chuk biti me produce takana sere ni sangani min tumbe ka be ko na sere lebu na sero sabula iyo wara ni lebu mbek na no mulabo ni lang takangori iko kota ngamai bitar ngamai bat kito in a studio Tiny Sounds Studios
se message ve epi nasaro and kito nangi vi bukian vi kemundo kuni wakayau kuni do bola ser tungangi tengah wana nunggu bola se buni taka chunga wana nunggu file lako mai kota mai produce taka release and the sang nikla kan this coming year you might win an award for your song. Dia na todo ko binakabali bro no mo biba kong gitu meya Tiny Sounds Tiny Sound Studios Tiny sounds. Tiny Sound Studios Tiny. Tiny 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 right Because Yes. ni nabarong chukumay nagaibi chukay ni na context kaya ko sambit chukumay maramanita netly di na todo ko so ngon do chukuna talendi liwi kaya bola nga maro itu benay bola sa nagay bakata-kati ko na kambe ka minggo siyamba kini muri yang go nakabi ba kong gitikina you have to do something about it bitartar may be netly bitartar may be epin na saroa uklan biba kong gitsar nga na nonda bitala no ni kuwa maramanita do talaga ni biwa sen si bermida brindar bitala no Sanga. Benaka. oh Nakana soliet bea na nonongome daru talotaka na Pipra Music Awards for last year. Binaktal nga vi kem ni na sar-sar chikumay, kem ni na warong chikumay. I apologize. I'm sorry for my my Fijian very speaking, but wambut ko sa dingoma na the message. And yes, thank you for watching. Sa totoo ko bako pinaka pakalipsara maramanita dora kanu kumaraw ni otin ko mananungu kerkere me bakandora kanu kumaraw ni urede ni tora na numu dobi me bakautukun chuka siakan indua siakan irua tolu bakandua na numu dobi ke paya na numu do sarabati ko numu live liuya sorongono do bakamo rawa se modunru na lebu ni bosa do butitu beira nanto barong ti kumae tatanga nalaka ono bipa ka ungit kini biketa na barong ti kumini kuwa na nonton do biro krokobi antarakoba uira na wekanda bakata ki netly o kwe senga ni dolang ser wala nga bola ser talanga chiku na nona talendi andara kambimbi menda do biro krokobi da bito konta kana kabinaka kung kina netly na bukai kimami keda na barong ti kumena bungini kuwa binaka bakalivu na musulevi kimami na mungona kalau nga tanong sasanga dotal nangon may mur dorong kay bibital notal naka wata kumanda sabi naka nakabalevu sara netly ray kan roka ba bini nakabakalevu ba nanon la sulit tumay nanon nangon ni ko may makam sa tukunot ti kumanda liuya o kay marama oso sara di na nindo lang sere di na nindo bola sere iyo koya lawyer lawyer talitik nga and nona company ni lawyer may nosori Ravono and Recadi law firm menosori bikem ni nabarong ti menosori sangol tikan ko na baka binibinaka na nomunindo bito ko dito kumay be maramanita netly na nonon do waset kumay na be ka baka law na buko ni lang sere kay na bola sere nakabalik sar bikem ni nabarong ti kumay totok na nonon may bito ko ni be maramanita netly record rock kalau nga ti ko maramanita na nomo sasanga sa tungko ay matamo mata kumata Naka. nakabaliw nakabaliw ni nabarong ti kumay aw sabak mo ti kaya ni meneto Hawaii lisamba ni mata naka